Sad kako hoćeš? Utjecaj. Da sjedemo malo. Ajde da sjedemo. Ajde. Upstairs? For Picture? picture. Oh, okay. Fruit. Okay. Za pravi Amerikanac, ja mislim. Yes. Može s Okay, ovoga okay. gornjega stvarte neka slika. Pogled, ima je pogled, znaš. A, to je zatvoreno. Pazi, polako. Čekaj. Slowly. Da skidite. Oh, Aha, polako. Slow. okay, hvala. Slowly. Oh, beautiful. Nice. Ti se baviš ti. Pa ne, nego sad upoznao sam se u autobusu. Slučajno. Yes. Evo. Sutomore. Ah, nice.